Ćao youtuberi, evo nas ponovo u Ultimate Gaming Serbia DB. Danas ćemo igrati Wipeout mapu drugi put. Probat ćemo da popravimo vreme iz prošle epizode. I evo, počinjemo. Da, prvo da uzmemo zlatne jabuke. I evo, počinjemo. Ovo će biti dodatno teže i zanimljivije jer pada kiša. Pada kiša i zato će biti teže i zanimljivije. Pali smo. I evo prešli smo. Prešli smo. Tako da idemo na sljedeće. Pali smo. Pali smo odmah. Evo, ovo je vjerovatno i najteža prepreka, da. Evo, pali smo. I evo. Dalje. Idemo na ove stepenice. Idemo na ove stepenice. Prešli smo. Ali sada moramo baš ubrzati tempo ako mislimo da pređemo vreme. Što će sada biti jako teško jer smo dosta puta pali. Sada idemo na led. Sada idemo na led. Što će biti onako teško. Pali smo. Pali smo. I idemo prema cilju. Evo, zaustavljat ćemo vreme i sada ćemo vidjeti za koje vreme smo prešli. Prešli smo ljudi za 2 minuta i 10 sekundi. Ljudi, bili smo brži nego prošli put, ali padali smo mnogo puta, ali bili smo brži. Tako da... Da, probat ćemo da pređemo i ovo vreme. Da, ja ne znam ni ja kako smo uspjeli, ali nema veze. To, mislim, važno smo uspjeli. To bi bilo to do sljedeće epizode. Pozdrav!